बाराई समाज नुगु भवनय उलेज्या लिसे गुकोगु साधारण सभा जुगुदु बाराई दगुथिया थकाली सिंह बहादुर बाराई मु पासवी शनिबार यलया यंगु बहाले जुगु जाजोले नुगु भवनय उलेज्या लिसे तमुजा जुगु ख जाजोले बाराई दगुथी लिसे नवनिर्मित बाराई छेया बागमती प्रदेश सांसद ज्ञानेन्द्र साक्य शोभा साक्य लिसे केल महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जली साक्य बजाचार्य मंका कठा उलेज्या याना दिगु ख चिगुठुगु बाराई समाज गु पवन डेका छेडेका ठौ उली जया गुली जिटन गु निमन्त्रण याना वस्पल पिन्स गु सम्मान बिया दिल उकियो लागि अध्यक्ष लगायत कार्य समिति अले सक्कल जडुजपी प्रति यक्को आभारी ज्याचना खेटोला जिमिटा तस्को सम्मान रूपमा गु करुणा मेयो पटान छापा याना दिल जितस्को खुशी ज्याचना जी ओहो भाग्य न त्यागा जना तठे डागु खसा बाराही समाज गु करुणा मेयो लागि झिन्या र न्यनिसे जैना वया गु करुणा मे डेके गु जैना दिल उकी त छिसन टस्कन तो छ्या बहदु ठौठो बाराही छे उलेजा कालगम युनिटी ओ तमु जाव तमु जे युनिटी ललितपुर मानव पालिका पाखे होजगु व्यक्तिगत गठन सकसित न बाराई समाज र वो सकसित न युकु सुबा वो भिन्दुना देशना छना आगन पनि मेहनत सफलता जुगुदु ठौ चाहिँ गुकाउको दमुजा नाप्नाको छितिने थयो पनि समाज यो छिन देखिको सफलता छिपिस प्राप्त एन्ड्युटु उके लागि युकु जे चाहिँ भिन्दुना दैचना जाजोले बाराई समाज अध्यक्ष पुष्परत्न बाराही उपाध्यक्ष प्रेम कृष्ण बाराही समाज यानावया चंगु जाया बारे जानकारी बिया दिएको ख गुखुनु निसे छिगु सोनिगले गुंगडियो रथ यात्रा सुरु जुल अठे ढ्यागु ठो करिब झिन्या सद दे ढुंगला उबले निसे हे ठो बाराई खलयो चाहिँ छौ चाहिँ झि सोनिगले ठो अस्तित्व दुगु छिसौ खंगा जना ले वे सिलसिला उखनु निसे आतक थोर रड डेके जा 2 वर्ष प्रॉफिट दियो आतक रेकर्ड मोड्ने वंगु निर तक कोरोना कारण गु छौ चाहिँ रथ यात्रा थन जुइ मफुगु ख तर उके तक न छिस रथ डेका तर टोकन यो रूपमा छौ चाहिँ छिस छको त सा साला उइट चाहिँ निरन्तरता बिया ठज्याको ठो टेन्जिबल विश्व अतिकय लोकं वागु ठोगु जात्रा छो जात्रा एटा खैतला छिसा युनेस्को ले न ठुकेटा दुछ्याके मार्गा यो कोही आवाज उठ्या छिसा डेगा त उख जाजोले ज्येष्ठ नागरिक सम्मान ठिठी शैक्षिक तहले तालापी समाज या दुजते त सम्मान लगायत या जाजो जुगु ख रेन्डु गणेश माया बाराई कोको न निको दुगला बिया ताली छ जोरदार ताली छ छिगु देखो भ्यू जी हाम्रो सर नाके है जी जिमसोमा सिंह बहादुर बाराई हो मोहन देवी बाराई हो राधिका बाराई चुले जी थोया सभा नायो एवं बाराई समाज नायो बाराई आता यो पिन्तुना जोसना बाराई एसी म्या मेजो सुप्रिया बाराई जुयाटा इना पेना चना म्या मेजो सुप्रिया बाराई अले क्या बात स्वरूप बाराई विमन कुमार बाराई चंद्रमान बाराई म्या मेजो कलिस्ता बाराई
Eko Prasant Barai ya. Rendu Sunny Barai. Kerar Barai. Eko Kakak Robi Krishna Barai ju. अथे जाजोले बागमती प्रदेश सांसद पी ज्ञानेन्द्र साक्य शोभा साक्य यल महानगरपालिका या उपप्रमुख मञ्जली साक्य बजाचार्य कुथी संस्थानीय प्रमुख प्रशासक किरण साक्य यल महानगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष बाबुरत्न महर्जन नेवा डेदबुया केन्द्रीय नाय पवित्र बजाचार्य बाराई समाजका संस्थापक नाय रामकृष्ण बाराही यलया निछगु जाति समाजका प्रतिनिधि लगायतया बोटी दुगुख अथे त मुज्जा पाखे नुगु नेतृत्व लिएको जान जुगुख नुगु जासना पुचले नाय पदे प्रेम कृष्ण बाराही नोकु पदे चन्द्रमान बाराही छान्जेले दीपक बाराही अमीर ल्यु छान्जेले राधाकृष्ण बाराही दाभरीले उपेन्द्र ल्यु दाभरीले पद्मिनी अथे दुज पदे दिलकुमार बाराही मोहन प्रसाद बाराही राकेश लाल बाराही मिनुषा बाराही सुरेश बाराही रविन्द्र बाराही निर्विरोध निर्वाचित जिया दिगुदु तो प्रख्यात वो जे आर्य अवलोकितेश्वर करुणामय यो जात्रा नाप आबद्ध सम्बन्ध गुची बाराई समाज यो भूमिका योगदान वो 1500 वर्ष होन से वो याना व्याचों का ज्याचों का उके दिन निरंतरता थोड़ा का व्याचों अवस्था चला र कने यो अवस्था समस्या न दूरीपट्टि खत न छिसनियाना तर जे धाट्नु ख छुल्दाले झिगु थोको सम्पदा चाहे मूर्तजीमा या अमूर्तजीमा या झिगु धर्म संस्कार संस्कृति या झिगु भाषा थोड़ी चीजें छौ झिगु राष्ट्रिय सम्पत्ति ख र राष्ट्रिय चिन्ह छौ हँसीका ख तगले नपा सुधा बाराई वेको